Sichubekela phambili ke. Nyalo ngicela sihlanganise le ku Deuteronomy sahluko 1 bese khuluma ngekuthi uNkulunkulu uthi kubantu bakhe sebahleti kanganani, sebahleti kakhulu. Bazalwane thaneni imzalwane. Impilo yekukholwa impilo yekuchubeka. Makusuke umnyaka ungapheli solo ulala bewukhona khona mawuphela. Yimpilo lechubekela phambili. NaNkulunkulu makabakhipha eGibhitha bekangabakhipheli ukuthi beve mnanzi ukuthi sesiphumile, bekafuna beve mnanzi ukuthi sesingenile. Ngasho ukuthi kukhona tinkhala mangibekisa lapha ebhakedeni ukuthi tinkhala kuthiwa mangabe lenye iyacanca ifuna kuphuma ebhakedeni letinye tiyayibamba tiyidonsele phasi. Kunetinto letihle tisibamba tisidonsela phasi. La encwadzini yemaHebheru yini beyibadonsela phasi bebahlushwa mabathi bakholwa nguJesu ukuthi ngumesiya. Bebabahlupa. Base ke sebathi ngcono singaphumeli kakhulu ebaleni ngalokukholwa kwethu ngoba bayasihlupa basemuka netinto tethu. Leli verse nje lelithi ningasilahli lesibinzi sekumethemba uNkulunkulu. Likhuluma kakhulu ngebantu bebemukwa tinto tabo, bathathelwe tindlu tabo, bahlushwe, babulawe. Kepha baba nesibinzi ukuthi noma semukwa noma sibulawa sitawuchubeka simkhonde. Bebathi ke labazalwane bemaHebheru mababona letinto tiphike kuchamuke emaRoma yabahlupa emaJuda ayabakhipha inyumbazana ngoba bathi hayi kholwani nguNkulunkulu but ningadilahli letinto phela tabogogo omkhulu ningabe seniyadilahla. Uyatibona letinshwanyana letihle dida alivangeli kuthi hayi naloku ngakwenda kepha naloku ungakulahli. Naloku ungakulahli ngoba uNkulunkulu munye solo uyeva nje. Bese ke sishaya sidzidzithi lapha emkhathini. Uhle uthi ngcunga la, uhle uthi ngcunga la, uhle uthi ngqu ushayisa ngala ukhanyisa mangabe kunetinto leti kuhlasela kwebusuku bathi ngabeke emakhandlela la ngi7 nje. Ngoba nasethempelini bekakhona emakhandlela la ngi7. Bese sihumusha tinto tekukholwa sitihumushe ngekwetimo tethu. Sikuhumusha ngetimo tethu. uNkulunkulu unemona makhono umuntu onemona kanti unelithando uNkulunkulu. He is a jealous God. Akafuni simbhice. Akafuni kube khona inshwanyana lozama kumelekelela ngayo. Nguye kuphela noma ngilokwa lokunye kuphela. Akafuni kubhica. Ufuna nje siphumele eshashalazini. Laba ke kuthiwa ke ngenxa lokuthi sebeme ngalunye ngala uthi ke lo mbhali kule ncwadi ababonakalise umehluko uthi nyalo ngabe nibafundzisi but ngilokuthi nime ngala nema ngala aniphumele baleni. Nyalo ngase nibafundzisi but solo nihlushwa yini uthi solo nihlushwa kubambelela tifundisweni takucala tifundiso tekucathuta ingitile tifundiso tekucathuta kuthandazelwa kube kwatandla akusho ukuthi ku wrong kuthandazelwa kepha ngitawukusho ukuthi lokuchubeka kithi ke kushoni lamuhla uthi solo nikhuluma ngempaphathiso solo nikhuluma ngekuphendvuka kusho ukuthi umzalwane lochubekako akukamele abe sola khuluma ukuthi ngiyambonga Jesu ekuphendvukeni kumele bese sichubekela phambili ekubeni uphendvuke sewukuphi nyalo ekubeni ngiphendvuke bazalwane ngiyambona uNkulunkulu endleleni yami niyabona etindleleni tethu kuba netingcaki bantu bayafuna kwathi ukuthi wena mawunetingcaki uthi sombulula ngani ngoba dinengi tisombululo tetingcaki lesitibana nato dinengi kakhulu
ngiko ke ngithi labanye ngulaba fika basibambe khona uthi hayi naloku ngakulahle kuyasebenza nathi siyakuthandazela bese sewuyakusebenzisa. uNkulunkulu ufuna ukuthi ekuhambeni kwethu sibonakalise lusito lwakhe kuthi uyathi ngike ngaba kunasimo nasi kepha uNkulunkulu wangisida. Angithi labanye bayasihlandisa bayahlandisana labanye bathi khona into lethi ishaywa ngekuthi uyohlanda. uNkulunkulu ufuna kwathi ukuthi nguyena lo wenda umsebenzi lonjani lophelele empilweni yethu. Nguyena owenza umsebenzi la kozinikela aphathwe nguye uyamncobela resithala. Uyabona into lotava nemahloni kufakaza ngayo kusho ukuthi uNkulunkulu akayiphasisi. Mangabe nje ngeke usho ukuthi ubazalwane ngiyabonga ningibona nje ngithola umsebenzi emva kweklanda ngahlanda ngelibisi ngageza ngalo ngaya la kuhlangana indlela khona ngafike ngachitha emanti ngachitha insila yami khona ningibona nje ngithola umsebenzi lo munye uNkulunkulu bazalwane bekusolo kumnyama ngingaganwa kepha ngiyabonga ukuthi ngenela kugeza ngemanti entothovyane le ntombatana yasihamba kancane ngaze kayikhanza into lo ngeke ube nesibinzi sekufakaza ngayo akusiyo yaNkulunkulu ngoba livi lenkosi umpostoli Paul uthi anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla uNkulunkulu lingemandla uNkulunkulu kude lekumele abe intothovyana kuze kutolo ngatinto akhona emandla egazini lika Jesu. Haleluya. Kuchubeka ke kusho ukuthi uyasuka kule level ukhuluma ngebufakazi ekuchubekeni kwakho. Nivile bufakazi ukuthi ngisho ucakeke etimalini ngoba nambe ngifisa sasho umlangeni ukuthi bekungimalini ngoba sicabanga imadlana nje. Wathi makathi million ngeva ukuthi ngeva ukuthi ginqi. Ngeva ukuthi hayi cha lo muntu ngano serious. God is serious bazalwane. He is on serious business. Ufuna sichubekele phambili. Kulabazalwane ubothola encwadzini yaLuka. Somewhere kuLuka utawuthola umfanekiso ngemhlanyeli nenhlanyelo nemhlabathi. Sesicalile njalo uyabhala kambe ihomework. Lapho sithola umhlanyeli, inhlanyelo nemhlabathi. Kuthiwa lenye yawela emhlabathini lonematshe, rocky ground, rocky soil. La kuthiwa abantu labalemukelako livi ngenjabulo balemukele babe excited ngiyamemukela Jesu ngimemukele glory to Jesus ngiphendukile but angachubeki ekukholweni kwakhe angachubekeli phambili bese kwentekani bese uyabuna ngoba the ground the soil is shallow. Ngiboke labathola lensaye ukuthi hayi bazalwane uyathi nyalo kumele ngabe senithela tithelo but senihambe nabona ekukholweni. Lo munye wemhlabathi thorny soil. Lo mhlabathi lo kuthiwa yiminako yalelive, yinjabulo yalelive, ngumcebo walelive lo minyanisa lokhu lokuhlanyelwe. Sithola lapho ukuthi lo munye umhlabathi ngulomhlabathi lebewuvunzile la kwaba nekuchubekela ekutheleni tithelo ngoba makuhlanyelwa kuhlanyelelwa ukuthi kuthele tithelo kube nemphumela. Impilo yethu kumele ukuthi ichubekele phambili ngekuthi nathi ke into lengidawudisho wena nami. How does moving to maturity look like?
Uma nje sithi wena nami lamuhla sesichubekile ekukholweni, sibantu labatawubukeka kanjani. Le kulo maHebheru ngeke ngilisho liverse so tata ifundzela solo sikhona lapho. Bekufanele ukuthi ngabe senibafundzisa inyalo. Kodwa nisadzinga lotanifundzisa niqalele phasi etinyathelweni tekucala temfundziso. Solo nidzinga ini lubisi, hayi kudla lokucinile. Kusho ukuthi uma ngabe sewuchubekele phambili, 1 kumele uqale ube ngumfundzisi walabanye. Fundza bese uyofundzisa labanye. Fundza bese uyofundzisa labanye. Uma ngathi nje evikini lelitako ngicela utosifundisa ngekuthi yini kuphendvuka. Ngicela abaphakamise labangasifundzisa. Kepha siphendukile akithi. But awukwati kukusho ukuthi kuyini. Kuchubekela phambili ke kusho ukuthi utawuphuma la zophakamise isandla uthi mfundisi ngimi lo tawufundisa ngekuphendvuka evikini lelitako. Why? Ngoba ungene wathi ukuthi uphendukile but ufuna kuphelela iviki lelitako sewungamfundzisa lomunye ukuthi kuphendvuka kuyini. Kuphendvuka akusiyo into lelukhuni lefuna uyodadisha ngesiGreki nesiHebheru. Kuphendvuka ngilokwendeke la kuwe kuthi kani mawuthi uphendukile kwendekeni kuwe. Niyangiva bazalwane? Kuphendvuka chubekela phambili sale utfola labanye ubafundzisa nawe ube ngumfundzisi. Kahle kahle lokuba ngumfundisi kusho ukuthi ungumfundzisi. Ungumfundzisi. Kuchubekela phambili kuwe nami kusho ukuthi esikhundleni sekuthi labanye bantu bagadze kucelwa ngithi, kepha labanye bantu sebagadza kuphiwa ngithi. Akube nebantu encwadzini yemisebenzi yabapostoli sewutatihlolela lapho. Imisebenzi yabapostoli kunesahluko nemavesi la khona kunendvodza beyibekwa eminyango ethempelini. Beyithi mayibona abantu bangena icele. Yabona Petru na Johane bacela, yabacela. Bathi bo Petru na Johane sibuke. Bathi lokho nokufunako asinako kepha kunendwe lesitakunika yona. Kuchubeka kusho ukuthi bani ngumuntu labatakugadza labanye. Labatakugadza njengenja mangabe uhle uyipha ibese seyakugadza mawuchamuka iyakuhlangabeta. Why? Ngoba uhlala uyiphathele. Akube nebantu labatawuhlala bakugadzile uthi mawuchamuka basimile ngisho ungenalutho. But bajabule ukuthi hawo nangi sewuchamukile wena. Kuyendeka impilo kumbe ingabi kahle. Uthi mawuthi uyachamuka kuthiwe valane emagede nimtshele ukuthi angikho. Awudine boma ke Nkosi yami. Nimtshele ukuthi angikho kanti utshela umntwana lo tawuthi uthi angikutshele ukuthi akekho. Kanti ukhona la khathe endlini. Akube nebantu lo tawuthi mawuchamuka bajabule ngawe. Niyangiva bazalwane? Singabi ngumthwalo. Kuchubekela phambili kusho ukuthi sekunebantu lo lithemba labo. Mabacalata nje babona wena bathi hayi cha ngaphila ngenxa yakho. Kuchubekela phambili kungaphili labanye, kungaphili wena kepha kube nalabanye labaphilako ngenxa yakho. Kuchubekela phambili kusho kuba yi-woman of God noma yi-man of God letawulalelwa ngilabanye. Niyathi mos bagcwele bo men of God nabo women of God lesihlale sibalalela. Abanaye emoya lo wehlukile kunalo wethu. LeBhayibheli basebenzisa lona lelethu. Nawe ake uthitshele nje uyabona lo mnyaka utawuphela ngeyi-woman of God. Niyangiva my woman of God.
nami utawuphela bakhuluma ngami bathi vulela bani utamthola bakusenda angiyalo sendala labanye usenda nangiyalo ubuya lena usenda nangiyana nangiya nawe be sendable thani lo mnyaka lo utawuphela nami ngisendwa ngiyi man of God ngiyi woman of God. Why? Ngoba la mandla amalongcwele labanawo nawe unawo. Leli Bible abalifunzako nawe ufunza lona. Amen, my woman of God. Hallelujah. Phambili phambili qhubekela phambili 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 qhubekela phambili. Ngicela kwephetha ke kuchubekela phambili kusho ukuthi kube khona tinzanzane leti tawujabulela ukuthi kwachamuka wena noma betigolela timbungane emlonyeni kepha wena wachamuka nesingwa. Ube ngibabe tinzanzaneni, ube ngibhude tinzanzaneni, ube ngimake etinzanzaneni, ube ngisise etinzanzaneni. Kube khona labatawujabula ngenxa yakho kuthi kwachamuka wena bakhona kuphila. Encwadini yaJakobe utawuthola sahluko evesini lelikhuluma ngekuthi ngobe sonke siphosisa ngetindlela etinyenti nakukhona lo ngaphosisi ngekukhuluma lowo uphelele ngempela ngobe uyakwathi kubamba ngisho nemtimba wakhe wonke shangathi ngematomo. Lapha kukhulunywa ngekukhona kubamba lulwimi lwakho kuchubekela phambili kusho ukuthi lulwimi lwakho soyakhona kulwekhuta ngesikhathi uva lufuna ukukhuluma akube nemagama lebe wasebenzisa nga2025 longasawasebenzisi nyalo njengamaphi nje ndakufangada ake sewufunze kungawasebenzise emagama kanjalo. 2026 uhlale esibukweni utibuke wena lapha esibukweni uthi mangachamuka nje umuntu athi uyangenyanyisa utawuthini bese uyadibuka nawe hayi ngeke ngisho njalo utibuke lokuthi ubanjani bese kukhona lelinye kelivesi khona la encwadini yeMahebheru lelithi train practice khona lapho kuMahebheru lelinye utalithola kuTimotheo lelithi train yourself to become godly. Tifundzise wena kwesaba uNkulunkulu. Fundzisa lulwimi lwakho. Wathi abethuka lomunye umzalwane bandlu wathi hey ningicolele vele lulwimi lihlala enzaweni lemandi luyashelela ngoba inhlamba kulula nje bhaca inhlamba hawu mzalwane bhaca inhlamba imana inhlamba. Train your tongue, fundzisa lulwimi lwakho. Mangabe kwita ulubambe ulithandazele ulubambe ulithandazele konke inhlamba khawuluthi mfo inhlamba iphumi ligama lelitawuphuma emlonyeni wami lilungele kwakha lilungele kubusisa ngoba ngabusisa ngidawubusiswa. Livi lenkosi encwadzini yaPetro lisitshela ngekuthi masigadze kukhuluma kwethu sidawudla tithelo telulwimi lwethu. Lunetithelo lulwimi bazalwane. Lunetithelo lulwimi. Bese kunoMary
kunelivesi lapho lelithi Caleb beka nemoya lowehlukile. Caleb had a different spirit. Lokwenda afike esabelweni eKenani beka nemoya lowehlukile. Ake ube ngiCaleb wa 2026. Have a different spirit. Moya lowehlukile. Moya lotawukwenda lokhu lesikushito lekuJoshua. La khona Caleb athi mina I am moving on. Ngiyathi tinto lengethenjiswe tona. Engeke ngihlale phansi ngingakathathi tindzaba lengathenjiswa tona. Ungumzalwane awuphele lo mnyaka utikalele uthi ngeke uphele njengalo uqalile. Angifuni tinto lengitawunikwa tona, ngifuna tinto lengitawustisukela mine. Noma ngabe kuyindzaba lenganani ngitayisukela ngoba tethembiso taNkulunkulu tingiyebo na amen ngaKristu Jesu. Cela sisukume sto ngiyawuthandaza. Phambili belongcwele nalamhlanje na emini ngikhulekela lo moya bewukhona kuKhaleb. Umoya lo wala kuthi aseklishe simply on what he was given. Wathi makanikwa wakhumbula tethembiso. Wathi emandla ekucanca tindzaba ngisenawo. Emandla ekuthatha indzaba lengethenjiswa yona ngisenawo. Lowo moya lotawuthi I will not settle down kuma leftovers ngoba ngethenjiswe impilo lechichimako. Angifuni ukuchiciyele empilweni. Ngifuna all that God has prepared and all that is mine through Jesus Christ. Konke la kufela Jesu. Konke la ngethembise kona Jesu. Konke lengibusiswe ngako. Kuze ngingagcini ngekubusiswa kepha ngigcine ngesibusiso kulabanye. Mawuthunyiswe Nkosi kuyo yonke inhlitiyo levulekele liqiniso nekulenda liqiniso bese uba sibuko lesitawuthi look what the Lord has done. Abe evidence of the blessing of God. Abe evidence of an answer to prayer. Abe evidence of being rooted in Christ. Ngaloko babe uthunyiswe phakade naphakade libandla lithi amen. Amen. Praise God.